Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insampuruna sasanglitan pupudjihan pagsarang sukul way hugnaan tuput pamahating gimahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan nagdihil ka to tanyo kabuhi. Tuhan masih-masih yari kita amuin Tuhan masih-masih dihil niya kato atawa piyabos niya kato in pangumulan. Karena in pangumulan ini demikian amuin mausal na to hapag tag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luwa, amuin paghinang marayaw, paglayo dengan mga pianglangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Apalang nga nakakama Islam, inallahu subhanahu wa ta'ala, kaya baita niya halom Quran mahamulya, in maksud na to, maita kita niyo piyapanjari sinallahu subhanahu wa ta'ala. Parman niya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wala ako nagpapanjari bangsa jin ibang bangsa manusia illa liya'budun. Buat malengkan in maksud nila piyapanjari tuput magtagipon pamahating gimahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Adalam biya palang nga nakakama Islam in suway in bangsa muslimin in manusia amuin mausal niya majaka siya maayad siya maumid siya usalun niya tuod in kawuhi niya hikarida kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Buko ni maksud amuin di na kita niyo mag-usaha, di na kita niyo lumawag alta, lumawag kawasa, o kumumpit kawasa, magpahinang amuin bay lihadun niya, atawa lumawag profession, mag-school, kumawa amuin secular education. Buko na ito maksud, di naman ito kawaon na ito, di naman jari. Sumakawa, suway mahinangin mga parakala pagdunya ini. Parakala pag-usaha, parakala pagkawasa, parakala amuin profession sin kita niyo. Mahinang siya sawab. Hikakusog na to, hikatudyo na to. Papag mag-ibadat, marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway siya bukod mahinang amuin taming, hindrance, mahinang sawab, hikalam masin kita niyo. Di na to ikatunay sin mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palangwa na agama Islam, amuin pagbisarahan na to, haadlaw ini hatawahadum ini, hakadar kakausan sin kami insyaAllah subhanahu wa ta'ala, amuin nasabot sin guru na to kalasahan, kalabbiyahan sin sambahayang fajar, atawa sambahayang subo, akyabyaksan sin kita niyo. Hakarana, palangungan na agama Islam, hati kuwaha, amo ini nahambog din ha mga sambahayang, waktu sin sambahayang, amuin napahil-pahil sin kita niyo. Karena parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, kawaitan niya halang Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sabon na tod in sambahayang, labi luwa in 5 waktu sambahayang, tungod ha mga sila bariman, kitabang mawquta. In sambahayang 5 waktu ini, aun taratanto waktu kya butang, kya sulat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Labi luwa palanggungan na agama Islam, in sambahayang fajar, sambahayang napahil-pahil sin kita niyo biyaon, sambahayang di na to na magkatunay hawak to niya. Sambahayang di na to na magkatunay hasarayaw-rayaw dagbos hantang yaway ta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala na paragbos sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
palanggungan agama Islam dahil mga kalabihan niya. Kaya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiu-siu in nakasambahayang. Dahil mga hadis kaya ita kaya riwayat Imam Muslim hadis dahil kan Jundub ibn Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man salla subha fahuwa fi dhimmatillah. Isiu-siu hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiu-siu in nakasambahayang sin sambahayang subuh atau fajar fahuwa fi dhimmatillah. Subhanallah. In siya yaunna halawang pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga Tagalog, yaon na siya hapangangalaga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga English, yaon siya halong protection sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tagnai, inadlaw sin kita niyo. Tagnai, inadlaw sin ikaw palanggungan agama Islam. Kawaon mo in protection sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haun mo kawaon. Beita kay mo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambahayang sadya in sambahayang fajar. Yaon na kauhalawang protection. Yaon na kauhalawang pangangalaga. Yaon na kauhalawang parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dahil mga kalabihan sin sambahayang fajar. Allahu Akbar. Amo sa ding hinangunta. Kita mawaya protection. Subhanallah. Yari ikaw baitan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambahayang in sambahayang fajar. Hawak dunia. Subhanallah. Yaun na kau. Halawang protection. Halawang pangangalaga. Halawang parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dengan mga hikarwa kalabihan. Karayawan. Fadail. Sin sambahayang fajar, hikatunay sin manusia, hawak dunia. Hikatunay sin bangsa muslimin, hawak dunia. Sabun na tuudin sambahayang fajar, siya na inhikalapas sin manusia, sin ipon. Dahil hapinal ka jahannam, subhanallah. Bangkaw mawaya, malapas kau dengan siksa, sin hapinal ka jahannam, maadlaw kiamat. Sambahayang sadyain, sambahayang fajar, hawak dunia. Subhanallah. Unin akhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lan yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Yani al-fajar wal asar. Subhanallah. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di laung niya makasud. Subhanallah. Di makasud apinar ka jahannam. In hambuok si mambahayang. Sin sambahayang hawairon pagimuwa. Similak in suka. Yakni amunin fajar. Hawairon pasimilak in suka. Sambahayang bimana amunin sambahayang fajar. Dan tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in yusal yalan. Bangha mga English, lan never. Lan abadiya. Never lang sin English. Di makasud tud narka in manusia si mambahayang sin sambahayang hawairong pasimilak in suka. Yani amunin fajar. Wa qabla ghurubiha. Iwan sin sambahayang hawairong pasimadlop in suka. Bimana amuna in sambahayang asar. Sambahayang asar. Bimana hisiu-siu in si mambahayang. Sambahayang niya in sambahayang fajar hawak dunia. Demikian in sambahayang asar hawak dunia sarere waktu di siya makasud narka adlaw kiamat. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat Imam Muslim. Subhanallah. Dua na bangko mawaya protection. Para pamarihala kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin adlaw alom adlaw haadlawan yan sambahayang ko fajar hawak dunia. Demikian bangko mawaya di ka makasud narka hadlaw akhirat sambahayang fajar hawak dunia. Subhanallah. Maluhay palanggungan agama Islam. Hikatu kalabihan niya. Subhanallah. Annaha sababu annaha sabunna tudlaw na siya in sabab lidukhulil jannah. Subhanallah. Sabab
hikasud sulga sin manusia. Subhanallah. Karena kaya riwayat Imam Bukhari wa Muslim dengan hadis Abi Musa, hadis Abu Musa al-Ash'ari min aghniya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sawunna tuud inda aksin rasul inda aksin Allah sallallahu alaihi wasallam namung siya man sallal bardain dakhala al-jannah. Subhanallah. Isiyo in si mambahayang sin sambahayang bardain law sin mga ulama amuna in sambahayang fajar iwan sambahayang asar dakhala al-jannah. Subhanallah. Nakasud na siya sulga. In manu siya sambahayang niya. In sambahayang asar. Iwan sambahayang fajar subuh. Nakasud na siya sulga. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Haadlaw akhirat. Subhanallah. Maita gaita sinallahu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambahayang asar hakarana hasam mga waktu ilang si mga kaiwanan ulama ha waktu ini bisiin manusia lirapin manusia hapaglawagan napaka kaiwanan bisi sila atawain kaiwanan ya sabu kailula karena beita si mga sila maingat in waktu puas pa zuhur kami pagtabakon holy hour. Waktu amoy hipagtutog, hipaghali-hali. In manusia, nakalando in paghali-hali niya. Magtug sadya. Hadi na siya makasambayang asar. At malate na siya. Hangkan nalyamod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sambahayang asar ha waktu ini. Ha hadith ini. Damik yan. In sambahayang fajar, liyamod niya. Lawi luwa in sambahayang fajar karena ha waktu ini mataud mga ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala yaun kailo haluk-halukan wala nakasambahayang fajar karena yaun sila natutug manawag-tawag sinallahu subhanahu wa ta'ala hayya 'alas salah hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum. Panawag-tawag sin Bilal. Hayya 'alas salah karina kamulong niya sumambahayang. Hayya 'alal falah karina kasanyangan hadarawukan amunin sambahayang pag-ibadat. As-salatu khairum minan naum. In sambahayang lawi marayaw dengan pagtug. Subhanallah sumagawa kamatauran ng mga bangsa muslimin panawag-tawag sinallahu subhanahu wa ta'ala in pagsambahayang lawil marayaw ng pagtug. Subhanallah yaon kaylo halok-halukan natutug di tumindog di makatindog sambahayang fajar. Subhanallah. Na palanggungan na kama Islam hisyo in nakasambahayang sin sambahayang fajar in siya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakasud na sulga haadlaw kiyamat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Damikyan dahil mga amoy kalabyahan sin sambahayang fajar in siya long niya in mga malaikat sumaksi in mga malaikat sumaksi hasambahayang waktu sambahayang fajar karena long sinallahu subhanahu wa ta'ala inna qur'anal fajri kana mashhuda. Subhanallah. Karena in sambahayang bunal tuod in Quran al-Fajr long si mga mufassirun ng mga ulama kaywanan in mianahan nila in Quran ni amunain salah in sambahayang sabunal tuod inna salat al-fajr sabunal tuod in sambahayang fajar kana mashhuda in siya saksian sin mga kamatauran malaikat. Karena long sin hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim hadis dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabunna tudin Rasul sallallahu alaihi wasallam namung aun ning mga malaikat sin adlaw iwan sin dum yaun sila mag-amuin magtawab maglibutan. Demikian ya wajtamiuna fi salatil fajr wa salatil asar. In sila ini magpun-pun sila, magtipon sila, maghambuok sila hawaktu sambahayang asar iwan fajar. Mahulimat ko sila patuhan para pa Allah subhanahu wa ta'ala na
asubuhon sila. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin kaingatan nato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, amuin manggil kalagguan, pamanga sila amuin si masambayang fajar iwan asar. Asubuhon sila, kaifa taraktum ibadi. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, subun ni mga malaikat, amuin naglibutan yaon, nagtawap, naglawag mga ipon niya si masambahayang. Ini pangasubo sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya din nilo na amuin binin in mga ipon ko. Subhanallah. In jawab si mga malaikat, taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Subhanallah. Laung si mga malaikat, binin na mo sila. Binig kami kanila laung niya, in sila si masambahayang. Iwan di matong kami kanila laung niya, si masambahayang da. Allahu Akbar. Ang kanda, hasambahayang fajar. Pagtuyoy palanggungan na agama Islam. Pagtuyoy akaw tay manguda agama Islam. In makasambahayang kau ha masjid. Baro jamaah. Hakarana in sambahayang yan. Sambahayang fajar iwan asar. Yaun si masaksi in mga malaikat. Hi-report nila. Pamahatinggi. Mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Matto sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-report. Sin mga manusia. Sin mambahayang jamaah. Sin asar. Iwan sin fajar. Subhanallah. Kaluhian ang mga manusia, wala nakasambahayang fajar, iwan asar, hasambahayang jamaah masjid. Subhanallah. Demikian, in kalabihan simpag sambahayang fajar, in siya, aun idihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, an-nur at-tam, yawmal qiyamah, sahaya, sampuruna, haadlaw akhirat. Subhanallah. Aun idihil sin Allah subhanahu wa ta'ala sahaya sampurna haadlaw akhirat haadlaw kiamat. Karena kaya riwayat Ibnu Majah hadis dengan Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam basyiril masyaina fil dhulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Subhanallah. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dihili kakuyakan. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam inamong ini palanggungan agama Islam. Bangin manusia dihilang kau kakuyakan. In manusia nanuisoy kay mo pagkukuyag ko yatay mangod nakapas ka board exam. Subhanallah. Wairong kumuyag. Ma-feel sin manusia ka naman sin manusia. Nagkarayahan kau yakot tay mangod baitan kau. Aw alta mo biya ini. Dihilang kau bay kakuyakan kay mo. Sumaka baitan kau sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nabi mo. Basyiril masyaina fi dhulami. Baita ilong niya kuya pakog kuyo ka. Dihili ka kuyakan in mga manusia magkatlo magpanaw. Hawak tuk tigidlom ilal masajid. Harap pa mga kamasjid-masjidan karena uno sumambahayang biya na sin sambahayang fajar sambahayang subuh bin nurit tam yaumal qiyamah sin sahaya pakuya ka sila sin aun sahaya pagbakong nila sahaya sampurna haadlaw akhirat. Subhanallah. Unin secret unin hinangon mo sumambahayang sadya kau matto kau manaw pasambahayang fajar sambahayang maghrib iwan isya sumambahayang kau matto pa masjid aun na kau sahaya sampurna hasusungon adlaw akhirat. Kita uting kahalan hamak amasabiyaon in masabiyaon gumasto in manusia doon na ka magpa-inject minum uwat hasupaya sumahaya kuning pamayuan muting pamayuan nahinang na kaywan tawiya nahinang na rukon simpag ail in magsabon kaywanan. Subhanallah. Akon mahinang na rukon di nakatinggalan sing kaywanan in pagsabon in pagpamamos hawa before magail unin maksud nila hasupaya magsahaya in pangat in pamayuan. Subhanallah. Maggasto mag-inject minum uwat collagen sa baitaan kau sin Rasul sallallahu alaihi wasallam uno in makaril kay mong sahaya sampuna adlaw akhirat kadto kau pa masjid hawak to tigidlom karana sumambahayang. Subhanallah.
Allahu Akbar, palangungan na agama Islam. Hini ka sumuno kanya. Amuin kalabihan sin sambahayang fajar. Sabon na tuod, hisulat kanya. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya da siya sin nakasambahayang. Amuin sin katiwaan. Amuin sin dumyaon. Complete, amuin dumyaon. Sampur dumyaon, complete. Kaya na lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis dengkan Utsman ibn Affan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sabunna tudin Rasul sallallahu alaihi wasallam namung, man salal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail, wa man salla subha fi jama'atin fa ka'anna salla al-lail kullah. Alang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiu-siu in nakasambahayang sambahayang isya, sambahayang jamaah ha masjid, labi luwah ha masjid, faka'annama kama nisfal lail. Nabi ada salaw na sin nakasambahayang sin tunga sin dumyaon, 1/2 sin dumyaon na sambahayang niya na karayawan nidil ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa ikiusab in nakasambahayang pa, dianapan niya pa, nakasambahayang siya sin subuh fajar, kasambahayang fajar yaun jamaah, biya siya na sin nakasambahayang sin katiwaan sin dumyaon. Allahu Akbar. Biya sin whole night na sambahayang mo, nakasambahayang ko isya jamaah, amuin damikyan miyabot, nakasambahayang ko fajar jamaah, biya muralong na sa sambahayang katiwaan sin dumyaon, amun whole night hisulat kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ando palang mga nakakama Islam, mag-uus-uus kita niyo, hakarayawan, kalabyan sin sambahayang fajar. Damikyan. Insyalong niya, al-amnu minan nifaq. In manu siya, si mambahayang fajar, malipuas na siya. Malapas siya ding kasipat sin mga munafiq. Karena lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadits Bukhari wa Muslim, dan kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabun natud Rasul sallallahu alaihi wasallam namung siya, inna athkara salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sabun natud in sabuggat-buggat, in sa hunit-hunit na sambahayang pamanga sila munafiq, amo na yung sambahayang isya, iwan sambahayang fajar. Subhanallah. In kita, lawi-luwa imbang sa tatawsog, marugal, maliso, bang makarungog mga munafik. Sumagaw, wala ta kya limatahan, wala ta kya na naman, yari na kato in sipat ka munafik. Sabab may ta, kya bugatan kita, kya sigpitan kita, sin sambahayang fajar. Subhanallah. Unoy nakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabun na to din sa buggat-buggat, sambahayang hamanga sila munafiq. Amo na yung sambahayang isya, iwan sambahayang fajar. Unong painakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Bang sadya kihatihan sin manusia, unuin karayawan hidihil kanila, bang sila si mambahayang isya berjamaah, iwan sin fajar berjamaah masjid, la atauhuma, tanto mattu sila kadto nila sambahayang dua ini walau habwan, misanin kaaunan nila nagkakapang sila. Subhanallah. Misanin manusia magkapang kadtoon nila sa mayta karayawan idihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karayawan sin amuin 2 rakaat before pa, hawayron pa makasambahyang sin fajar, amuin fardu yaun, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Allahu Akbar. Uno na sadya in fardu niya, biyaitaan kau amuin sunnat yaun, sunnat long niya, 2 rakaat before sin magkamat, before sin sumambahayang fardu, rakaat al-fajr khairum minad dunya ma fiha.
In karayawan yun, sunat pa yung palangguhan na kama Islam. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lawi marayaw. Sin dunya ini. Dahil ha dunya ini. Iwan sin luun niya. Allahu Akbar. Biya din na mapalangguhan na kama Islam. In farudu niya yaun. Farudu fajar. Biya din na unuin lagbo karayawan. Hidihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan. Palangguhan na kama Islam. In manusia muin dengan mga karayawan niya in manusia si mambahayang fajar kadihilan siya amuin kakitaan niya in Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw akhirat kakitaan niya in Allah subhanahu wa ta'ala in pamayuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna ini in maksud sing kita niyo dengan mga sarayaw-rayaw dirihilan ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga manusia makasudsulga haadlaw akhirat amuna in kakitaan nila in pamayuan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena awak tuman amuin in Rasul awak tuman long sin ding mga sahabat long niya kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fanadara ila al-qamar layla awak tuman yaun kamu tawa nakapag-akad kami man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imatud siya harap pa amuin bulan sin dumyaon amuin habadar yani al-badar faqal inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal kamar sabon na tuod kakitaan niyo long niya intuhan niyo biya law na sin kakitaan niyo sin bulan niya long niya bang ayaw in maksud sadya in syurut sadya ayaw niyo long niya la taglabu ala salati qabla tulu'i syams wa salati qabla ghurubiha faf'alu bang nilong niya di nilong niya amun ayaw maksud ayaw nilong niya himis ayaw tinggal nilong niya in sambahayang fajar iwan sin sambahayang asar hinangan nilong niya ayaw tinggal amo tin mahinang sawab hika kita nato hika atod nato mahinang sawab amoy ni kakita nato sin pamayuan sin Allahu subhanahu wa ta'ala damikyan in manusia in manusia gari hala ni sambahayang labi luwa in sambahayang fajar in yato day mga salaggo-laggo na nikmat dihil kanya sin Allahu subhanahu wa ta'ala salaggo-laggo na karayawan dumayaw in kawianan niya halom sin adlaw yaon karena ga sinasabot na to kaina in siya yaon halong pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala palangguhan na agama Islam ayon na to upason ayon na to amuin pahil-pahilon in sambahayang fajar karena ding mga sahalag-gulago na ibadat mahinang singkitan niyo sambahayang labilwa in sambahayang fajar ayaw na to pahil-pahilon bang kita niyo mawaya amuin makasambahayang hawak to niya halong berjamaah amuin hamasjid nando hiwin na to in mga hinang na to bang bukod na siya hikamong paat ka to tanyo amuin kalagyan hinang sindom yaon na matug kita nyo early alam si mga sila magwisara early to bed early to rise hisiyo in na early amuin awal siya natug damikyan awal lesab siya early lesab siya makawati karena unin aki sinhambog din mga mufti na kaunasin mamlaka as-Saudiya laung Sheikh bin Baz rahimahullah la yajuzu lil muslim an yashara sahran yatarattabu alaihi ida'atuhu li salatil fajr jama'atan aw fi waqtiha walau kana dhalika fi qiraatil Quran subhanallah dumnung ato in aki sinambok alim mufti ini laung niya maharus di laung niya menjadi hambuk muslim in magtahan siya laung niya sin karu niya di siya matug early
yatarattabu alaihi, amuin mahinang sawab hika tinggal niya sin sambahayang fajar jamaah ha jamaah wa fi waqti atawa amuin di siya makasambahayang hawaktu niya amuin waktu tuod sin sambahayang fajar walau kana dalika fi qiraatil Quran. Subhanallah, misan in hinangon niya yaon, misan in sawab mahinang sawab sin hikatug niya late hikataha pagtahan niya karo yaon, misan mahinang amoy namunain pagbasa Quran. Subhanallah, himaksud misan nagbasa ko Quran sumagawa late kau nakatug nahinang sabi ato nakalate kau nagbati di ato maharus kay mo. Bimaana in dayha mga sunnat dayha mga paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga puas isyawiat to mang mayroon damoy importante pagbisirahan, importante mahal ka paghinangon in siya matog na magtoy early hasupaya makawati siya early hasupaya matunay niya in sambahayang fajar, matunay niya makapagtahajjud ba siya lawi luwa amin mahinang sawab makatunay siya early atawa matunay niya in sambahayang fajar baro jamaah ha masjid amuin sarayaw-rayaw na hinangon sin muslim, amuin hinangon niya in sambahayang pamarihala niya sin sambahayang fajar murah-murahan palangungan na agama Islam amuin nakawa na to in kalabihan niya to matawad ba kalabihan niya sumagaw amo na to inshallah subhanahu wa ta'ala in nasabot in kakausan sing kami kalo ang mga kaguruhan sing kita niyo palanggungan na agama Islam amuin dumihil pa ding mga kalabihan labi luwa in kita niyo ayaw kita ni mamarahi sadya amuin muhadara biya ini muhadara amma labi luwa in kita niyo muslim in kita niyo magtuyo tuod mga jiyon na to hatihon na to in agama na to ayaw kita ni ayaw sadya marayaw ni biyani sa mga lawi marayaw pa in huma kita niyo ballpen katas umalop kita niyo guro amuin mga jitod kita niyo sin agama na to hasupaya di kita niyo maawam sin uno na amuin paragala pag-agama sin kita niyo hakarana beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biutang hi Imam Nawawi habab ilm bab amuin ilmu amuin hadis lan yashba'al mu'min bi khairin hatta muntahahu al jannah betul nasin hadis kurikon nyuman kami insyaallah subhanahu wa ta'ala mang kami na laong di laong niya pag sumuhon mga pagkaon di laong niya pag kansuan in bariman haparakala marayaw bimana biutang Imam Nawawi kitab na Riyadhus Salihin habab ilm bimana di law na pagkansuan in mu'min di pagsumuh ning bariman manuntut ilmu kumawa ilmu mangadji sehingga in tujuhun niya sehingga in hinapusan niya yaon na siya halaw sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala palanggungan na agama Islam ayaw kita niyo masumo mangadji mga kaguruan sin kita niyo umalop kita niyo guro hasupaya di kita niyo maawam sin pag-agama sin kita niyo murah-murahan palanggungan na agama Islam amuin Demikian in pangayan nato doa pa Allah subhanahu wa ta'ala in ding mga kita niyo amuin mga bariman mga ipon niya timutunay sin sambahayang fajar hawakto niya hasarayaw-rayaw amuin dagbus hantang hawakto niya barjamaah salta mga kamasjid-masjidan insyaallah subhanahu wa ta'ala mamaid kami insyaallah subhanahu wa ta'ala bangaw mga kapdangan namo wala imamo inyato kailo na kalamasin iman namo iwan sin kakulang sin ilmu namo mga pagbasa sin kami pagmaanasin kami inyato na kakulang sin ilmu namo ando murid nyo kami manghod nyo kami na taymaon namo in kasaan namo
insyaallah subhanahu wa ta'ala bang aun marayaw inya to dayha Allah subhanahu wa ta'ala taufik niya insyaallah subhanahu wa ta'ala amo iting pagsawsawan sin kita niyo amo iting hinangon nato padduman sin kita niyo halaw sin kaboy nato hasupayan kita niyo amo in magkasanyangan di naman hadunya lawi luwa haadlaw akhirat insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan patayon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw pagtaatan kanya halaw paghinang marayaw halaw ing kita niyo limalayo dayha mga pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala lapal amuin sasalamatan kahurmatan pamangasila amuin di murungog ti mo tayong hog hatiranan doon nagka Facebook hatawa doon na social media platform iwan sa mga radio icon ini na murah-murahan in kamo yan halong pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan in kami mamaid halapal kasilasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من